Senchera ere yobikira nukorwase county ya Kisii awase egatia bonchoreria ime yomochio Keroka babere bakorera hasara nene eyo babere bakonyora ye magega yabarabwo kuboke mambyalero na konyora enibo yabo esambire goika kwera nigo baba bakogikiria egekorekyo asebaganire serikali bere county ya Kisii na baigo county ya Nyamira waswagati na kugayana enganeye asabange babo basemereti ase obonchoreria Kechbaigo nigo aba commissioner aba county commissioner korwase county chonsibere baba wekerana asense meyona kwenekia obotereru asebalire irayo cha kwenekia omorembe chinga kichonse umuriketo Paul Kapokara na manke korengana noroboturu abonchiriria abaiga kurwasa omochigo Keroka abo anene bari asoro beguru rwagendere ko barokurwanirwa sige kabono nigo babokero mu icana litukoria lero mambia mayo konyoranga enibo yabo nigo yatungiwe amona abantu abo batamanyekaneti ayala mayanda mabaya kero tokoboka saa stabo tukotogote biuna bintu togokonya pi twanyore bierete nechigali no chire chitene ine chabasigari chitwaretia mogongo gochapara ngoro kurosi omoni amakara abitanda byane bisambire amakara asambire chiguninta maitire ngachire emetoriro amatsakaruka bantigerete abangi babo abo barabangina anene barabonchirire bebinte bike buna matunda nabego namakara nigo babalire asale nene yibanyorire inyorekane nka ebinte bigabagwonchiriria ebinge byabo nigo birebyo kabesa bunande igabu na rosi oyongo kwana embwate chiteni cyabande cyungu nzima ki 20% no amenyerete njasenge njonda bwati omokonya no musaga timbwati antigerete bimwane bige nabikine iriyo bororo injera kirende bona makara nago sambu nachire koretera abana bane nabakwande school omwana narombegete university nongo someri korwa omwana narombegete form 1 nongo someri korwa makaa tulichukua ya roni na makaa moja ni 2500 stock yote tulichukua maroni tukaweka makaa wamechoma serikali itatusaidiaje nigo bono baganiria barayi kurwase chi county chigebere ochama kurigari chiburira koro muchando yiga asebaganire gwakanwa enibejega yabo yasira aba batuma onya nabarayi abarayi bali batumegete gutuma aba bande gochaka korubara bwo paka aba bainse batuma bache kosamba bache korwana abana babo nabaragererigwe buna abangina abakorera mariga yatachinse bosa kende ngeyo kegambero nkekayo nyasaba ege susuro kurango barere ngorera ndega kitimbu atimaga na bosio mama na tate basirite kare ngatamire serikali ya Keroka ese ubunjorere bwane ndebona rero ngingwane gerango te ungane geremeza emese yeyita amakara yayita kene ngiori sakare libanti gerete ngoruzya ngantare busana kingo korangonya bona abana ichi maiga yebirebike nigo boterwa rorekane meyo muchijiga Keroka asobonchili bwagendera korekana buna botambe asebaigo aba county commissioner kurwaze county ya Kisii ngo konera Josephat Kibet amonule kurwaze county ya Nyamira Erastus Mbui bara erumbe yabo bisobole ndikurwaze county chiga ibere nenjire ya moyo kurya koreto boterwa sichinseme chiga chomucho Keroka. Hata vile mulituona tukitembea hivi sio ati tulikuwa tunakagua mpaka. Sisi hatuhusiki na mambo ya mpaka. Mambo ya mpaka hiyo kesi imefika mahali imefika na hatuwezi ongea juu yake. So tunangojea kutuambia sasa uamuzi ni basi tunafuata hivyo. Lakini ile kitu imetuleta hapa ya muhimu zaidi ni kusema pole kwa wale ambao so tunawaomba tukitoka hapa tunataka muishi kwa amani. Wale wahalifu walifanya hiyo kitendo watapatikana, hawatakosa kupatikana kwa sababu serikali ni mkono mrefu na mtatusaidia. Askari hawakuweko wakati mambo ilifanyika ama walikuwa? Na maiga yugo kwana nigo engane yo banyarako bakubotuka yarorekana gutabago kyabonchiriria na wigo nabamenyi hanene kurwase county ya Kisii abo bamochiga tiabaraigete abo babwatanira sogotyotereria engusana neyiga yagendere ko bagekwene kigweme yo mucho Keroka eyo yagendere ko bagekoreta hasara nene gochasa bonchiriria asebaganire gutachandwa chinga kibale asemeremo yabo. Unaporudi tafadhali usalama ya muhimu, lakini hao MCA wawili uamurike sana. Wakati koti ilisema hata party hii yetu sasa ya Kisii County wasionekane watashikwa. Ni kweli, ngoja kuambia sikwambia bwana Ndizi. Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe. Ni kwa nini? Hapo ni tiki. Lakini mahali hatutakubaliana ni kwamba tumekuja kuamua kesi ya mpaka. Tumekuja kusema pole. Kenya tu inatumwa ni moja. Wakati hao wanafanya hivi vitendo
na askari wamesimama pale wanawaangalia, na hao askari wanafaa wawalinde na sisi watulinde. So tunatamani mkuja, kama ni kuwaosi tuwaosi hapa, mkae hapa karibu na sisi, kwa sababu hapa ndio kuna dangerous. Mkae hapa commissioner, mkae hapa muweke kambu mpaka amani ipatikane. Ningana yagendera ko bagekoreta amaburi mange anene gochase abantu ao nga ndikagwikariri abana bamo baranyare ko babakurwanira robero romokera chingaki na abayiga banyare ko bakonyora asale nene obutukubu gukira rero ningora bakane nkorera ande gaki abantu baminto nje na mombeka mongere baka America. I'm asking my light ana masoma nare amasoma karaere asambia sarabia de byamakara inko reporter kitaseni kyo wanjete kya Ndizi TV kurugaiga asinseme chiga cyo mu Keroka inche igonkuru kwa Polycarp okara.